الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kalanggungan, kami Islam, yari na isab kita niyo jaman na to amoy in programa sing kita niyo asal dahil kapanaknaan sinway pa in bulan Ramadan manjari abayaon ini lumaton na isab kita pengajian na to insyaallah. Waktu ini amoy in parsukuan sin guru na to mulia amoy in kumana pengajian ka to taniyo sarta pagpatumtum insyaallah taala. Amoy in mawdu niya bihayaon longta pagyanon kahalka sin ilmu manjari dinak mo parugay tukbal ko yung guru na to kalasahan pero na rugay din kan Sheikh Sabir Umar wa yatafadal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga agama Islam, alhamdulillah, sarang syukur kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing pa kita niya piawusing kabuhi, iban magkausal na ito pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi amo in piyabusin Allah ta'ala katutaniyo. Aday na sa piyaon mga palangungan na mga agama Islam, in kita nyo diha doon niya na magkagunahan kita si mga uno-uno amo in kalalagihan tabihan. In gyasad na to magkagunahan to sin uno-uno amo in ikasambo niya iban kamumpaatang kaniya. Onday naman siya amo hindi na sila maghali sin karna sin paglawagan sin ikasan niyang sin mga gyasad nila. Damikyan mga palanggungan na mga agama Islam. In mano siya in gyasad niya aon doon amo inyanganan amo in qalb atawa ka pangatayan atawa ka rohani nyawa na in nyawa si mano siya na magkagunahan na isab siya sin biyara pagkagunahan si mga gyasad si mano siya in kagunahan sinamo in rohani si mano siya amo in pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuno mo kingatan in pag-ibadat amo in sampurna iban iyaong kaaturan amo in tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang kuno mo kingatan in Allah subhanahu wa ta'ala amo in malasa kayo mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, hidayatan ko niya agamani. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hiisyusyuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia din ng mga ipon niya dumayaw atawa ka amo indihilan niya kasanyangan karayawan na suwe niya paingaton ha agaman niya. Ang pabila imano siya nakatunjok siya sin amo in pagpanuntod ilmo amo in ilmo sin agaman niya
namuk tanda yaun hati niya dihilang ko sin Allah Ta'ala kasanyangan din naman na dunya labi luwa adlo akhirat. Sebab di taupikan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala imanu siya sin ilmu atau kakarayawan bang imanu siya yaun mabansi siya manuntut ha ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa apabila imanu siya masub siya humati sin ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala intanda in siya tinya in kabayaan sin Allah Ta'ala kani hamuin madohat niya in karayawan din naman ha dunya labi luwa adlo akhirat. In ilmu ini pegian atau kaamo in panghati ha agama pegian na di mo kingatanin agama mo subay mo siya pangadjion. Laysa kullu mauludin yuladu aliman. Wayroong bata piyang anak pagwane din nasikan sin ina niya asal na siya makaingat. Sa subay manununto ta ilmu. Subay pangadjion in ilmu. Pahamon marayo sin mano siya. Demikian subay ingatan si mano siya in uno ba impiawagib sin Allah Ta'ala kaniya ipahinang kaniya. Ingatan si mano siya uno naman indaakan sin Allah Ta'ala kaniya. Demikian ingatan si mano siya uno naman in mga pakaradyaan amo impiawagib sin Allah Ta'ala kaniya subay niya taykuran atau katinggalan. Serta apabila long takingatan na si mano siya ini impiawagib sin Allah Ta'ala kaniya na wagib siya huminang sin yaon. Subay na hinangon wal qiyamu bihi ilman wa amalan wa ikhlasan lillahi azza wa jal. Tiniya itindog niya marayaw ha tamaytay ha panghati. Bakan among tamaytay ha amuin tukod-tukod sa subay tamaytay siya ha amuin ilmu panghati. Wa amalan iban hinanan niya wa ikhlasan lillahi azza wa jal. Sarta apabila hinang niya na subay karena Allah Subhanahu wa Ta'ala impaginang niya ikhlas. Amo yaon fa inna hadha huwa al-fiqhu fi ad-din. Amo yaon impegian amuin paghati pagpaham haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna ingatan si mano siya amuin aturan sin syara sin agama. Ahkamu syar'iyyah. Serta bukan amuin hinang-hinang sa tiap-tiap pambuk amuin hang kapasal na on bisis on dalil niya ha Quran atau ka sunnah atau ka ijma atau ka qiyas. Na in ilmu yung piyagian na sakop niya al-ilmu bi usulid din wa furu'i. Tiniya ingatan tud si mano siya in punan, mga punan sin agama. Uno ba yung punan sin agama ini? Iban uno ba insanga sin agama ini? Dahil ang mga punan sin pag-agama na ma'rifatullah. Subay ingatan si mano siya intuhan niya Rabbul Alamin. Ingatan niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban ingatan niya inkangan-nganan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban ingatan niya in mga kasipasipatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sipat sin Allah Ta'ala wala na puputusin kawaan sipat. Sa gawa dendiin ingan niya gumawa doon in sipat niya. Gumawa doon. Bialong ta ar-Rahim atau ka ar-Rahman. Unin sipat doon gumawa. Din nga sin Allah Ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman amo in ulong. Gumawa doon. Din na sabab yaon na in sipat sin Allah Ta'ala na mataod.
guwa din hangan niya. Damikyan ngan niya, mataod tayo sa. Hadis ni Rasulullah SAW, long niya, inna lillahi isman, tis aw tis'ay. Man ahsaha, dakhal al-jannah. Ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya, na kasiyaman, tagsiya. Hiis yung makamemorize kaniya. Hiis yung makaamal kaniya. Magkahagad singkatan, amo ingan niya yun, basaron siya sin Allah ta'ala, halong sin surga. Namikyan magkanahat biya to, ingatan si Mano siya. Uno naman in mga wajib, din na mga kapatot, haipon sin Allah ta'ala, subay na ito na. Ingatan si Mano siya, uno in mga hak, sinipon sin Allah ta'ala, mong kaniya, atawag ka, amo in hak, sindo kain, amo in harap mong kaniya. Ingkatan niya, subay, ingatan si Mano siya. Namikyan magkanahat biya to, ingatan si Mano siya, uno naman in, hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan, ingatan mo. Damikyan, ingatan mo, uno naman ihiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya, di ko makagawa, di na amo hiyalal niya. Di ko makakadto, di ko makakadto pa amo in, hiyaram niya. Sabab kingatan mo, uno in hiyalal niya, iban uno in hiyaram niya. Iban ingatan mo, uno in wajib hinangan mo. Iban uno in hiram, hinangin. Ngayon, inwagi mamano siya, ingatan niya. Bang imano siya din niya, biya din kaingat si mga pakaragyaan niya. Subay mo siya, hatiun, subay mo siya pangadjiun. Subay ko manuntut ilmu. Ingatan mo yung mga pakaragyaan niya. Biya din kaingat mo. In hiyalar sin Allah ta'ala, iban hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan mo, yaun halom sin kitab ni mulia. Kingatan mo, yaun halom sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yaun ipiyag sarakato. Kitab, Quran, iban sunnah. Na doon, dende inihiyal sin Allah ta'ala kitab niya, dende inihiyal sin Rasul sallallahu hadis niya, na muyad to inhalal. Dende inihiram sin Allah ta'ala halong kitab niya. Iban dende inihiram sin Rasulullah sallam din ha, hadith niya, amuyad to inharam. Na, subit, tuntutan to, pagmut-mutan si Mano siya, yung mga pakaragyaan niya, ugya din yung kaingat niya. At pabila kaingatan niya na, wala amalubi. Suway na hinangan. Hinangan niya. Sabab, di mo maduhat in tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala, haagaman niya. Bang di mo pahaman in agaman niya. Napabila in ikaw, piyaham mo to rin agaman niya, piyangadjimin agaman niya. Na, amo yaun, in asbab, makaduhat ko kasanyangan, din naman na dunya, labi luba, hadlo akhir. فالفقه في الدين هو أجل المطالب وأعظم المقاصد. In paghati mo, pag-ingat mo sin agama sin Allah Ta'ala. Amo yaun, in pinakamalagko, subay tuntutan si Mano siya, lawagan si Mano siya. Amo yaun, in pinakamalagko, maksud, si Mano siya, hakabuhin niya diha dunya. Habiya din yung katunay niya sin kakahinan. Bangwero undoong kaniya impanghati. Napabila tagapanghati siya, yuaddi ila al-amali ala basiratin wa ala ma'rifah. Hati niya makahinan sa sinabukdakan, sin, hati niya, himihinang siya, sin, timaytay hapanghati. Timaytay hasara. Iban timaytay, sin amuin ilmu, amuin ilmu, din ha, Quran sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadena sabab yaun, fayakunu al-insanu aliman amilan mukhlisan lillahi azza wa jalla. Ang pabira-biyating kaunan si Mano siya, na maon na siya, makahati na siya aturan, himihinang na siya sin aturan, salta tulos ikhlasin paginang niya.
tinibakang karna paningod-singod sa pagkahinyamano siya sa karna pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna piyawagib sin Allah ta'ala kaniya subay na hinala. Amo yaunin piyagdaakan sin Allah ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق فقال جل شأنه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الله سبحانه وتعالى dia akna in rasul niya. Dia akna rasul niya nagdarasin pamandu. Amo in ikabatok si manu siya hadan mabunto. Iban nagdarasi hasin agama sabunnan. Agama sabunnan. Impamando yaon iban agama diaranya yaon na liyudhirahun nas. Tinesubay niya ipanghindo hamano siya. Subay niya ipaingat hamano siya. In ilmo yan. Hasupaya imano siya makaig sila din hakalinduman makakadto sila pakasawahan sin agama. Liyukhrijan nasu min ibadati la ibadi ila ibadati rabbil ibad. Supaya makaig imano siya din na pagtag-ipon na pagkahinyamano siya makakadto sila pagtag-ipon nila hamuin pagsumbahon atau kapagtuhanan sin katanmano siya. In ilmu in huda piyagiyan amo in piyagdaakan sin Allah Ta'ala tau kapiyara sin Allah Ta'ala para rasul niya huda pamandu na huwa al-ilmu nafi wa dinul huwa al-ilmu nafi amo in ilmu magmumpaat kaymo magmumpaat ha pag-ibadat mo magmumpaat ha pagdunya mo magmumpaat kaymo ha puasing kamatay mo wa dinil haq huwa al-ilm huwa al-ilm as-salih. Dini ilmu amo in ikarayo kaymo. Ikarayo kaymo, ikarayo kabuhi mo, ikarayo sin amo in society mo. Iman ikarayo kaymo haadlo akhirat. Adena sabab yaon in fiqh ini piagian amo in pagpaham haagama sin Allah Ta'ala na bahagi siya dua. Ikaysa din na bahagian niya na niyanganan siya al-fiqhul akbar. Hati niya pagpaham atau kapanghati haagama amo in pinakamalag kubiyaya. Uno yan. In pinakamalag kubiyaya amo in pag-ingat si mano siya haagama niya muna na huwa ma'arifatullah subhanahu wa ta'ala. Ingatan si mano siya intuhan niya Rabbul Alamin. Ingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan niya in kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan niya in kasipasipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan wajib yaun. Dia wajib sin Allah ta'ala hakatan ipon niya. Iban subay siya ikhlas. Subay siya ikhlas sinamo in paginang na sinyaon. Iban makalayo siya din ha amuin pagtuhan amuin sumaddoon in mga kauyuban atau mga sala iban mga kakulangan. Ini kedua bahagian niya na al-fiqh fi ahkam al-ibadat wal muamalat. Amuin pag-ingat mo sin mga aturan sin pag-ibadat. Aturan sin pag-ibadat. Uli na aturan sin pag-ibadat pegiyo. Amo ingyanganan na kitab niya fiqhul ibadat. Uli fiqhul ibadat, uli nasakop niya. Ikaysa na at-tahara, pagsusi. Ini kadua sad narito in pag-ay. Ini kadua niya as-sala, pagsambayan, ingatan mo siya mga yan.
Ini kato niya az-zaka, pagzakat. Ini kaupat niya as-sawm, pagpuasa, biya amo in 5 bayaon. Ini kalima niya amo in pagnekhadsi. Na in 5 yaon atawa ka amo in pakaragyan niya 5, amo yaon wajib yaon ingatan si manusia. In uno naman in mga aturan niya. Aturan. Sabab mahunit nag-agama kita agama Islam ubos di tahatiunin aturan sin pag-agaman. Muna pag-ahil. So kailangan tuod kay nga tantay aturan sin pag-ahil. Uno naman in mga sunna sin pag-ahil. Iban uno naman in mga wajib do na pag-ahil. Atawa ka uno naman in mga pardo doon halong pag-ahil yan. Iban uno naman in makro halong sin pag-ahil. Iban uno naman in mga makabatal ha pag-ahil. In kataniyaon subay ingatan si manusia. Hatiap-tiap ang buo din na mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya sambayan. Ingatan mo. Biya din yung kasah sin pagsambayang mo. Subay ko nakapag-ayil. In pag-ayil mo amuin, niya gada aturan. In pag-ayil. Ibang biya din yung katsampur na sin pagsambayang mo. Subay on khusyu pag mabugas sin pangatayan. Sabab in daragyat sin amo in khusyu halom sin sambayan. Naruhos sala. Amuya uning nyawa sin sambayan. Nyawa sin sambayan. Bang mayroon khusyu, pag mabuga sin pangatayan, si mano siya, sabo siya nagsasambayan, na mayroon nyawa sin sambayan, ima na niya, patay, ima na niya, di tayo maang sin Allah Ta'ala in sambayan. Kalau sin Rasulullah, lam nilayak ba Allahu salata mri'in, ghafilin, lahin. Di tayo maang sin Allah Ta'ala in sambayan, si mano siya, amo in uno, amo naliligat. Hati niya, nagbabasa in simod niya, simbabasahan sin sambayang. Sa hipikilan niya rugain. Tiyatas dik sin pangatayan niya hagwa sin sambayang. Naditay mga sin Allah Ta'ala yung biyan. Hangkan, wajib tuod, ingatan si manusia in mga pakaragyaan niya. Namikyan ini kadua wajib ingatan si manusia puas din na ibadat yan. Nasabot na to. Amo in muamalat. Diya din ni aturan sin pag-usaha. Uno ba in usaha ini halal ka ataw kaharam? Ataw kahano hauno in mga usaha amo in halal. Iban hauno in mga usaha haram. Na yan ingatan niya o si manusia wajib. Hation si manusia. Damikyan, hajinayat, ha mga kriminal, amo in zumato bihayan. Tiap kriminal, na uno-uno on doon, hati niya, wajib, amo in biyotang sinsara aturan. So pama, na krimen into yaw sabab sin nagkalo siya, nabuta niya imata sin amo in narani magkalo. Uno in kamugdang kaniya amuin ayin niya sinamuin nakasira siya hatay mangut niya. Atawa ka nagkalo sila na nautod ilima sinhambuk iban niya. Uno in kamugdang kaniya among krimen niya biya. Ang kata niya un ingatan si manusia. Namikyan al-angkiha hatunguzim amuin paghula-hula. Ingatan si Mano siya hauno in makadyari, iban hauno in di mandyari. Ingatan si Mano siya yaun. Haday na sabab yaun na masampor na in pag-agaman niya. Sabab in amo in fiqh ahkamul ibadat ini iban muamalat, iban jinayat, iban angkiha na in ini natabi' hati ni miyamagad haamo in impunan tuod niya amo in ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala asma'ihi wa sifatihi min ghairi uyub wala
Naks. Nadi na sa mapyaon na amoy atuin pegyan ingatan si Manus. In pangasubo, uno naman in ilmu wajib tuntutan si manusia. Uno naman in mga ilmu piawagib sin Allah Ta'ala hatiap-tiap Muslim. Muslim usog, ibang Muslim babae piawagib kanila. Ingatan nila. Amuin, wero unatin niya maprideng kanila tinan inya undi naman jari umingat. Subay kata. Muna, ingatan niya, amuin, ma'rifatu ma la yastaqimu dinul abdi illa bih. Subay ingatan si Manus siya, uno, impakarajaan, amuin mahinang sabab, munto rin pag-agama si Manus siya. Uno naman ni ilmu kailangan, amuin, makabuntul ha amuin, pag-agama si Manus siya. Kaysa, ingatan niya muna akida. Biya din pagtuhan. Biya din amuin, kahantang sin pagtuhan pegyan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan si Manus siya. Biya din amuin panawhid, amuin halom sin sara aturan, sin Quran sin Allah ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua niya, ingatan si Manus sa aturan sa pamasambayan. Ingatan niya, uno naman ni aturan si mga sambayan. Iban puasa, iban pagnikhaji. Na inilmo yaw natin niya, ingkatan yaw, na wagib yaw hatip-tip Manus siya. Sabab, di muntol in pag-agama si Manus siya, hamuk Manus siya, bang di niya kay ngatanin aturan yan. Biadin in kahantang sinamo in panawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala sampurna. Biadin in amo in kahantang sinamo in aturan sin paginang sin mga daakan niyo. Nadin na sabab yaon, muna na kayfa ya'rifu Rabba. Biadin in kaingat si Manus siya patuhan niya. Kayfa ya'rifu salata. Biadin in kaingat niya sin aturan sin sambayang niya. Kayfa ya'rifu zakata. Biya din kaingat niya sinamuin pagzakat niya. Kayfa ya'rifu siyam. Biya din kaingat niya sin pagpuasa niya. Kayfa ya'rifu hajj. Biya din kaingat niya sin aturan sin pagnikhaji niya. Naingkatan niya usog babae, si mura imahardika sa iban banyaga siya, apabila Muslim siya, nakiyawagiban sila umingat si mga pakarajaan niya. La yata'addar ahad. Kataan kiyawagiban. Hangkalong Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab in agi niya, i'alam annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail wal 'amalu bihim. Ingatalong niya. Olong na piwagib sin Allah Ta'ala kahatutan upat pakarajaan. Wagib siya ingatan, pangadjion, iban wagib siya hinangan. Uno naman ni upat yan. Ikaysa na al-ilm. Wagib ko humati, sin aturan sin agama. Ini kedua niya al-amalu bih. Bangkingatan mo na inaturan sin agama, pagmut-mutan mo tuod, amuin mahinang mo siya. Wala amalu bi. Ini katunya ad-da'watu ilayhi. Apabila long taamuin, kingatan mo na siya, nahinang mo na siya, sugay mo siya ipanghindo, sugay mo siya ipagpasaplag, sugay mo siya ipasaplag ang biyaya. Di man jari itapok mo ilmu yan. Di man jari itapok mo sabab dakula indusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamana sin hadis ni Rasulullah, man katama ilma mimma yanfa'u bihi nas ulgima yawm al-qiyam bil jami minana aw kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Hisyo si mano siya ang kingatan ni ilmu. Sa itapok niya, di na ipanghindo hamano siya. Sa tayin ilmu yaon, bang ikapanghindo niya magmumpa at hamano siya, na hinangon sin Allah Ta'ala kakang sinsimod niya, haadlo kiyam. Den ha, apoy na kagihanam aliyado billah. Inikaupat niya, banglong ta, makaingat na siya. Nahinang niya na ilmu niya yaon. Kaya pagdakwa niya na ilmu niya yaon, nawagib siya subay siya sumabar, ha, waktu amuin, pagpasap lang na ilmu yan, sabab mataod din hapakan niya biya. Mataod. Sumabar siya sin pagpanawag-tawag na sin hinang marayaw yan, iban sumabar siya sin amuin, paglang niya mga tao sin hinang mangi. Nasabot sin Allah Ta'ala, in upat pakarajaan niyaon, hasuratul asr. In sura ini, lon sin Imam Shafi'i rahimahullah, bisan long niya wala na long niya nagpapanogin Allah Ta'ala rugain sura, amura in suratul asr, zukop na long niya ipag-agama si manusia. Zukop na long niya amalan si manusia, ikasod nila hasurga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lon sin Allah Ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siyapahan sin Allah Ta'ala haadlaw mahuli at tawakawakto. Imana niya adlaw kiyama. Sa benar turing katan manusia halom sin kalugian. Adlaw kiyama inkam lon sin Allah Ta'ala katan manusia halom sin kalugian. Illa, buat malengka nung sin Allah Ta'ala, imano siya di malugi. Amuin upatit. Alladhina amanu. Amuin sila. Hihati nila. Ingat nila, biya din yung pagtuhan nila. Pag-ubos na maritaya sila, patuhan nila. Amuin, kengatan nila, tuhan nila. Piyangadzi nila, biya din yung pagtuhan nila. Pag-ubos, biyonal nila. Biyonal nila. Ibang biyonal nila, imbayita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua ni wa amilu salihat. Himinag sila sininang marayaw. Imana niya, amoy at timpigya mo dinul haq. Himihinag sila sin, nag-agama sila na agama sa bunnal. Ha? Tinihinang nila nindaakan sin Allah Ta'ala. Ini katu niya, amuin, nagpasampay sila sinamuin, nagkasabnalan. Imana niya, piyag pasaplag nila, in kasabnalan. Piyang hindo nila, piyag dakwa nila. Salta, piyag sabaran nila, in uno-uno, amuin, pagkalabayan nila, din ang mga kasimpitan. Iban kasasawan, iban paso, hagkot hamuin, dan amo impagpasaplag nila haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi na sa mapiyaon na apabila mahinang si Mano siya inupatian na insya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maduhat ng kasanyangan niya din naman na dunya labi luba adlo akhirah. Inilmo ini mga palangungan ng mga agama Islam, al-ilmu hayatul lil qulub. In ilmu, kaboyanan, kabuhi, sin pangatayan si manusia. Tiugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ilmu ini, habya ulan. In ulan niyaun, nanog din ha, timuron din ha langit, in ulan. Na in lupa amo in pagnogan sin ulan yan na tiugila niya tung kaginis. O lupa long niya, pagnoglong niya sin ulan doon
na tumubo katanin amuin tutumbuhan doon halupayan. Mana niya marayaw tunin lupayan. Tumubo marayaw. O ni sablong ni lupa, kanogan ikadwa niya long ni kanogan sin ulan, inalupa yaon, di tumubo roon, hagitong sa, dito tumubo ha mga kid-kid niya biyayan. O ni sablong niya lupa, ikatuniya, lupa, apabila kanogan siya sin ulan, tubig, na marakatan matupa, guwana biyayan. Tinya, way roon mga tumbo-tumbuhan tumubo roon, sampai pa mga kid niya, sa marama to pamalayo. Namo yan tinyo pamahan sin Rasul Sallam. Sinamuin ilmu yan. Mabuhi in pangatayan si manusia hasababan sin ilmu. Sababan sin ilmu. In ilmu ini, in kabuhi sin pangatayan si manusia, lando kagunahan si manusia in yaun. Sabab amo yaun in pakaragyaan bang muntol in pangatayan na muntol in katan ang gautabaran. Hangkalon sin Rasulullah niya, inna fil jasadi mudghah. Olong niya hangka kumpol dugo halom sin halom sin dagal si manusia. Iza saluha saluha sairul jasad. Wa iza fasada fasada sa'ir jasad. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Balong na dumayaw inang kakumpol dugo yaun, imana niya pangatayan, dumayaw ingkatan anggota baran si manusia. Sabang kemangi katanin anggota baran si manusia. Nain, wajib katutan yung dihilan na to kabuhi, in pangatayan na to, sin pagpanuntut, ha ilmu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu aqidah, ilmu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada na sabab yaun mga palangungan ng mga agama Islam. Bang imanus yan nabubuhi in pangatayan niya sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala na dohat niya in saada fi dunya wal akhirah. Nakawana in kasanyangan diha dunya iban hadlo akhirah. Sebab mapatay in amuin pangatayan si manusia, hadina siya makakaun sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala na kumangi siya diha dunya labi luga adlo akhirat. Kumangi. Biara pamaranan ta ini. Imbaran tabang di na siya makakaun, kumangi na siya. Sabang pakauna siya marayaw, semambo siya marayaw. Nabihayan dain pangatayan si manusia. Na na sabab yaun na impagpanunto ta ilmu sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu al-aqidah, iban ilmu syariah, na wajibin hukuman niya hatiap-tiap muslim akil balik usog babae. Kaya wajiban sila. Weroon bata, weroon malaas, kaya wajiban katan manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dena sabab yaun, impanagnaan niya to amo intiyugila. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in ginisan bahagian sin mga manusia ataw ka amo in ulan, amo lupayad to, amo in tumatayma sin amo in pagnog sin ulan, amo in tumumagtuin, amo in mga tumbo-tumbuhan doon na amo yaun in mga ulama, amo in iya sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Amo ralong niya in sampurna long niya in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in sila nakahati ha ilmu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu syara. Kiyawan nila basis nila niyo doon amo in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sunnah sin Rasul sallam. Bagkan sila kimawasin bisis sin pag-agama nila, din ang mga tao amo in nakauna ataw kamo maasan nila. Sa gawa kiyawan nila ni kitab sin Allah ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos timutubo marayo ka pangatayan nila
sampai amuyatin na hinang amuin sampurna in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ini kedua yato amuin mga manusia atawa kaamon lupa ya tulong ta amuin hagitong sin lupa yaon dito mo busa maanod siya madto pa mga katilibot sin amuin lupa yaon. Dito siya na dito tumubo ingkatan amo ing tumbuhan niyo. Na namikyan amura yaon hatin niya amura inamuin mga manusia amo imyamagad hasarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatin niya kiwan nilang tunin amuin pag-agama nila. Sa dira sila makaato yaon hamuin din naman pagturo nito amuin amo timubutun magtuin amuin kwan yaon hagitong yaon. Di sila makapagsibo sin darayat pahataran sin Allah ta'ala. Sa ikato niya amo in ardong kian. Imana niya amo in lupa na ninigang siya. Di siya sunupan sin tubig. Iban, di siya tumubukan niya yung mga tumbuhan. Nabihayan yung mga manusia. Amo hindi sila manaymai. Hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila magad. Hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kasusuban nila hinangan, hindi ining kabiyaksaan nila. Iban, kaya bulatan si mata nila kamumaasan nila. Di sila mabayamagad, hapamando sin Quran. Iban pamando sin Rasulullah, hadlok kiyama, halom sin kalugian sila. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangungan ng mga agama Islam. Dihil sin Allah ta'ala mumpat. Iban, guna inamuin mga nasabot na today naman yutiyo din ng mga aturan sin pag-agama ibang pagpanuntut na ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sa lingkat-tingkat pengajian longta iwan sa halka-halka amoy in mapatundatun hatun at in ilmu amo na in mahinang sabab sin hika long ta amo sin kakahinang sin kita niyo sabab bang kita maghinang wayron ilmu tanto sadya inya to katan magbingkato in ka lugian sabab di kita matukdudyo maun pa amo in mapatot na to hinangon ito sa lingkat-lingkat long ta insyaallah amoy in makakakita niyo bahagi din dito insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya kumugdan in kakahinang na to akabuhin na to noon pa amoy karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkain hiwa mga managnaan na kami inaisabihawan na wakto sin in kita niyo buwas sin bulan Ramadan in kami manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan murah-murahan in pagkaradyaan nito ini palanyutun sin Allah subhanahu wa ta'ala sa patatasun insyaallah amoy in sampay pa amoy in kuno in waktu lang ta in kita niyo amoy in makadawhat sin dirihilan na tawa tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga amal insyaallah manjari balik ko pagurong na to in microphone magbalik magkhatang sa pangadyan na waktu ini insyaallah kata amoy lumangod kita manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala paman kita ng kataan lapas dahil uno na long ta amoy hindi na ito kabayaan insyaallah butol na ito patuhan nito Rabbul Alamin insyaallah ta'ala balik na pagpasya. Alhamdulillah mga palanguan ng mga agama Islam maunan adi pa kumakapagdua tiniya ompahati ng maniutiyo bihayaw natin niya open na in markas nato ha mga kabataan amuin mabaya maghapal ha Quran iban mga jihaluga Arabiya iban mga kasara-saraan bihayan open na bihayaon namikyan natin niya in usog yaon ha Mampang yan ha Luciano Drive ha Lomlom yaon. Alhamdulillah malingkat in building niya iban mga pagtutugan simbata iban CR ni alhamdulillah nadamikyan in mga kababayhan masi radiha amo in tampat amo in ha Luxon Drive iyari ha boundary si Mampang iban talon-talon
na in-start in class na mo, insyaallah ta'ala, hasabto sungon ini. Sabto sungon ini, insyaallah ta'ala, na tumagna na in pagklase mga bata. Bali, yung mga bata, sumad doon, hati niya, in-enroll nila 500. Mag-enroll in bata 500, in bulan-bulan para pagkaon nila, sabab isteon sila. In bulan-bulan, bayad nila pagkaon nila na hangibo pito. Bali lang taamo in libre na sila doon kata namurad to atin niya. Kaya ngayon na mo para pagkaon sa za. Ang mayating pahati na mo ang mga kataw-tay manguran, amo in mabaya sila. Amo in magpapangadji ang mga kaanakan nila, amo in mag-memorize sa Quran, iban bahasa Arab, ibang mga kasara-sara ang pambiyayan. Insyaallah ta'ala ukap in pagtayma sin Markaz Holy Quran Islamic Center, iban ha mga kausugan dito hamampang damikyan. Murah-murahan mga palangungan ng mga agama Islam, salam ang doa kaniyo. Mangindoa kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.